ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Ke East Jentia National Council kala dawa ya ki Borsen Shar jong ke East Jentia Hills District maka dai bantung na kinhon to okit ka balai loy halor ka jinglap jong ka seng bala salan bi an ya udoyong Shamalidor Assam da ki brew ki banabar ka jilla da ka jinga trelang bat ki katto ka ne ki brew ki bakam yala de baki dai ki high level kani ka jingdawa jong ka seng kalong baka an bala penjari kam dai ban trai kam tangi ki ret kiria hanrai ka dai ban trai kam lang salon sar ya baro ki signboard hakalen jeka bodon doyong ko ka district jongi bana kalian district magistrate ula penbena bala assisno ya doyong hapo kata ka MMDA Act under section 21 subsection 4 dan kalian jongi keseng dapat kajing lengo yak banyo I bana kalian district magistrate ula sis yak ini doyong hapo kata ka MMDA Act nama kung kajing tit jongi keseng ba hadu minta kamdon kung kata ka MMDA Act hapo ka ri India ka jongi te banyo e kajing syai hala kajing sis ba ke kita ka MMDA Act na kalian ka jongi ka East Jentia National Council minta ka sning ila ya kendu baru Deputy Commissioner jong ka East Jentia Hills District manpan e kajing syai hala ke kata ka MMDA Act te habai kran bat kinong ilam jong keseng na kalian audisi ula penpau bahkan kajing sisya kadai ka MMDR Act mat kadai ka jimbakla jong kinong tho ya ketu ka signboard te hadin ba ketu ka signboard kala sapriang apo ka district jongi na kalian paiba kila kulumar jumur ba balai kensan dewyong jong ki u cha sisna te bang ipan ne kajing syai na kalian audisi ula kran syai ba bansis ya dewyong la bata daga state government daga MDA government hadin bagi Chief Justice na po High Court kilawan inspect lene kilawan inquiry ya gane ka district kejongi ba kajing inquiry kejongi kila punpau ba kisuba ba uneu dewyong badon uneu dewyong ubami na kita ki illegal mining tadi yang halal kene ka nomrim pada kalian ka state government ka haban sisno ya gane ki dewyong te hakuwe pat kalian na kalian jongi keseng hadin bangila yo ya gini ke jing apa ke district handre ke ba pensno si bat ke ba pensno pula yang iku keseng kalong ba kini ki briu ki ba jela ki ba napo Assam nanti napo lower Assam military side lengba ke jing ya dei ke jongki bat kita ki katukan ne ki briu ki ba kam ya dei kita ki high level upai ba udan hapden ke jing jar ke jing ke bakrau ba dewyong jongki uda cha sisno apo ke sorkar andre ke basno nunga balang ba kini ki barjala rengkat ke jing de ba kini ke high level kila penyat bean ya dewyong nang ne po district ke jongi shot shode po malidor andre ke jing sno pula kalong ba hato kene ke jingsis ya dewyong ke datang kiri-kiriana kalau selesai ya baru ya kita ke high level na namar lada yang ni doyong la sis na ki brief ki bakam ya ki high level ki dangyo ban penya yeu ban chalan ya doyong sepo ka thai malidor halak ni ila ajimut ya deputy commissioner to ka East Jentia ban thumna daga independent inquiry kan manap ya ke jingsisha manu kita ki high level ki badam kti ban penya yeu ya doyong nang ni na po district ke jongi sadu shamalidor